Umuso be ye be a Usiame. Me who shadowed TV from 2016. When I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be ye be a copy, photocopy. Kumasi am ye Juma Jordan the Penada. A crime Wamasa my stadium junction, Jarvis, Honda me Juma Yaw Danamenda. And what called the Travel Salvation School. Also me Juma, the friends, Quisiada Kwan. Ray, I try to be you. When your friend a try be Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be ye or the infant trial and I got it. When I should be you or was my become one was and we a favor oil, we. Lady Anna said, "Well, we are Juma, will be 100 some and a day. Una, sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say, I was in Siana de Ewiase Mu Nsem, what they are slow when you know some case die. What need problem be again? For Prophet Joseph Mu Nsem telephone number 055 44 77 959. 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22. Prophet Joseph Mu Nsem. Hi, Prophet Joseph Mu Nsem. I'm so we program we are local the MC and I'll call it program on the man. Now, over Hannah saying. See, I walk as I be a how, and you may be a man, and can would film one, now more. Oh, I am so 1 million white months. Yes. Oh, Prof. The medical can say, Nhyira. Nyama Nyakase, Nyakase, Copins of Yakase, the Nyamia Falls, so I am mamino, a broad journey to so. You can miss you. Now, Nyama, a course of my brother Boom, now I know the my wife is my passa. You say, and never be bringing a course of my brother woman. I'm a dream one, a pro my dream maintenance. And so, may go and shrap for your mamma. May buy no one Jimmy's cabia, me buy a mammy oil. Mammy could be sweet, who sash him down, Mr. GBU. She said, Yamia do, and in the home of words, say me what to. Me, I met him, says, see, there may be a free move. I'm a man. See, I did what for me, Uncle. To send our country be among Wolfie, I want to Prophet Joseph Mu Nsem and come and down what to I be an issue how then our culture. The American one said, will be a war or how where the near blind be, and now say, but some can be. Me, the American one say, will be a war or how a man be. What Chia won't do your one on family one ten. I member found so now I was a little and never promised me to be up Halima. You can call on yes, we packet to everywhere. Old police commander pa or moon dear some so when I Cassava and or Hanamubia or not so over magic. I am one. Upon us, give us more blessings forever and ever, forever and ever. Amen.
Yaneja Wasro Uzin Huntu Yes, Musum. I want to hit on YouTube. On your name, on your data. Oh, Eja Umabo Yenia Wadibia Yadi Awusho Buchemu Wo Yesu Kristo dimu. Give us more blessings forever and ever. Forever and ever. Erade yada se udi ena asidanka sabre yenko na enko twenkomo yenua baabi ofia ha na mesre oyontufu bi na oturigi na ofromaya your friend in South Africa mu was he read in between the lines yenua be asema obekan nya so pa etieniye empenisi obi hu atwa obi hu nkuda ene ahwemia ye de ebia na nso wo hawa etisei wakobim na unya ba bia obetumi di afa eno ane se odo offer 0249 340 295 0249 340 295 mesre laiwe enye laia ye frɛ edeji obi number me hias mesi number mami laiwe enye laia ye je na ya de sika sempa achew me ho kire me na yese wo na aduana besusu meje me pa achew me nche aduane laiwe enye laia ye fredi di rough se o fred ni paris oni no kwa etime frɛ no mesrew se o asem na person be dan ya no afre lai wate ye beboa o fi se wiase nipa ehiamoa Ewiase Mu Nsem ni. Hey, nene, colleague Mrs. Dianium, I bassa. My what dear, that's the same tongue cry and talk. And let the Ewiase Koi, or being transman for Funan and Quayo. And some are Kosukumasano, then can we let you go? But we are soldier for discipline. One guard for them, a soldier for respect. At last, the young Sacromono, they pop Ghana. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost in a minute, and so peaceful. On the economy management will be out. John Mahama now, on only time, not sitting at the China inflation, senior they get for almost how many marks? Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000, and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho eduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebrekro na I ask you to be citizens, not spectators. And now that's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a dead Bible Mushim Ghana, I'm a dead Bible, I had the Shisham when I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. The Jumasam Nenko ye between ye, we could have one behind when the bushing. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own.
awasam na your problem make catch your brain we were Ghana and our approach mem na awasam ayo dadwene a what men can sare unni problem wa wo if you kunu anase if you unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa we twabla se we twabla te say bia wo membu mi say sisia de mintumi nsa enya oba sima membu mi say bia na de fine ana ye you a wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awasam unni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da le benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we me friend akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere be ade wo so me say what the sra na pani enyume na pani enyume na odi obi so wani boni ana beyi a odi on fantra na ga ade we na achi beyi obo asem mo be kan mo numu asem we favor oil we ne di ana se wa wi adwuma obi wa hankrata sem aye ne den unya sawa yi we bi so a ni problem bia bi Psalm 23 wo kan go so 7 times no so the sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem what they are slow when you know case die we need problem be here for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 604122 Prophet Joseph Mensah Makram Joseph Mensah and that's a fire. Your number one Akan radio station in Nhyira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Abraham free Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada anopebia ebono nsia pausima aduana Ekosi nonso ya to the Premier Sports sanso ene awia yetenase biem anopa nonkono ebo pausima aduana Ekosi awia dumienu anoso ya to the Power Sports na fe no miensa Ekosi no 9 eno so ya to the playoff na ye de Memeda de no so e de asomo so don hwere miensa ena Memeda bia yetenase free anopa nonkono Ekosi awia dumienu dwumade ho chiame nsam de nyina ne yabo no ayede eba ejumade me de bright kan kambodu kwabena obe afie obi twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football, I need a bigger interest, and I say, Bonnie, Christian, I do say, what is on the premise in Tiosu, just the boss was like this on Kobe. Yes, I'm on an ensemble Ebana Andy Casillas, Real Madrid against FC Barcelona, and then a Najman. Pomodia said the Bia or Mrs. Our program way, now the global show. And some are Kosu Kumasano, then can we let you go Kabia? Kuyi Mu Nsem. But we are so your force here discipline. Vanguard for them, my soldier forward stress is what Kuyi Mu Nsem. Anas, the Nyansa Krono, they pop Ghana. Kuyi Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Kuyi Mu Nsem. Dr. Baumia, what's our Ewiase Mu economics boost in a minute? Adding so piece on the economy management to be out. John Mahama now, on only time, not sitting at the China inflation, singing they get for almost how many marks? Kuyi Mu Nsem. Ghana for Sena,
Abana absorb through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosomane meja paye entishia mosomfo eduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho etuada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Koyi Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now, Koyi Mu Nsem. Koyi Mu Nsem. News na mitie. Asem wo ho. Me se me di asam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso. Hey! Adai, eya ben wa ha. Soko. Aben wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotwetwa ne nkakra ede bro. Eno ti hia ye me da bia ebra dumienu abob. Ede kwapem se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Kramani jina me ba ne ho eta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no. Ebi so asere. Na o me ma wo stars ahodo de bi. She? Bajai. Sa stars the day pa na no de ma wo team says. Wo de amo wo feel pa. This is me kuntuno. Abe Soko. Bank ni nyina ya adwuma 3 mobile money short course and didi dwuma we star 6100 hash MTN users enkoa na be use no and a star 737 star 100 hash star 737 star 100 hash and a star 713 star 100 hash star 713 star 100 hash na ede adwuma mobile app no so betumi asagidita bank group on Google and our Play Store and our App Store cross check as a payment as the name of the specific mutual fund and also betumi aposu or data or current direct debit so as we between IHS ye bo adwuma pa CAGD direct debit ninja for government workers as we between aba we aba adwuma na ye no an share bibia obetumi de bibia gu akwam amana bo apa bank transfer as from inside and outside nyina ye bibia den na ohia no other investment chese bibia no a ye investment ya ye be chen ye da ye any number one choice friend 0302610610 0302610610 for more information. Invest wisely, invest with Data Bank. Sabrianko, you didn't know about the coaching come on. Me know about Makwaba. Yamakwaba, you. Udin. Udin, dear, would be sick, and a baby, Ufre, Fatcha, me say, maybe so. Minuaba, Wako, Papa, Ewiase. Or brown near to train common. Now, a corner guso a unye. Now, more GDS and Yanko Pomba con in your at your mount. Enti was 7 to was name cre send your own make casawo, Homaso no pepepe. Ya crado. Yeti. Mamen Kai Asha4 and yet you for. Ewiase Mu Nsem obehwe live e was Spiritus TV. Obesa hwe wo Kings TV. Insha 104.5 FM or Facebook. Insha TV or YouTube. Insha 104.5 FM or radio so. Mene mapamfo
ena e krado di dwumadi April me din di Kofi Jima Nkwana akwasi buafo e wa ha sada ena Kwame Gong Ishmael Osu aka Ejausu the Gong onso ofia ene ejwada huhum sebo anu oten ato yensa frɛ Prophet Joseph akwapa mensa somra na omehwe ne emaye sabre yenuaba to boase na Ewiase Mu fua yeriteu from Basho Medasi Pachwani se meda meso dan na mini obida nti sa de ne to aso ma chese na meso so na me hu nyina sei tebi oso a meso dan na chese odae na obeso no a onu obi da na mpani ampa beso na sebe wase nyina 40 se obi ono be mada me pashan fa come on nti anu so chese to aso a Fede Santo so meso dan na minna munsom chese me bresa bi wona abro sisinsuo nani me pra se meso abro no mintimi ntebi wa men sorry maniti a men so na me honam nyina bia tesa ne madam ka se na de ko suide me fa won ko me so fugo no ombo mpayam chese obeso dae na peso so abro mu a wuntimi nso wonsom no a obeso le ahomache no na ho nyina bia pa wo ni padua no bia se chese ase bibia asinsan ho nti saade ne so me pa che o bed na oda so no mattress anase payas wunim payas ne ye de sere ye ni bi vashan nye ni mattress so na da so na ho abia vashan wiase hu nti anu so to aso chese nso mu de nde chese sa me so na minna mu nso chese me bresa chese bi ko se be me pie no mintimi ti me bresa na chese ni mitimi pie da de chi chese me ye bete mintimi nya hwe tane ne to aso na bi oso a me hu ayi motia na odi machi se me ne dia opese wone meda ena mse me nya ne dia na me nyankopon dia ena wo se aye de me amane ntino me hye ne nsa bo hu motia no ne me passion odi machi nti no so yesa no so chese me ye fasting dry fasting 3 days nti me break ye na me so sa ayi motia ne dayen eno so chese wo ye ya so wone me da wo ya wa ntimi ene mi anda na wo se na motia nko bedru so no akoda ana motia wade bia Pastor Devofa. Tetia. No tetia. And we for about you say. Pastor. Who be oda him che say the motia tetia. Ka ho asoma me hu bi da. What you say? Pastor we tetia evisa. Sana mi hu. No mo yetu. And o ka say wa ntimi ni mi anda obefa kwan foforo so. Asan nyame. Na me say ne wo boakra. Nti eno no chese the essence of addition for no my basa mintimi chese mintimi mpia bonti mpo me hyede mo saa ebi oso amesa so de ne chese ase obisi me mbeje ade me nkonkwaje na sabio da toilet pa ma chechire palati mienu ba akukura mi benkum ba akukura mi nifa se menji na me nko chese de bu o me fokon aso se bia meto ade na twene ne manya kwan yakọ chese ba bia medu bia o mo de fako enso so hono so medu so a mehu se amanfo gina kwa munni me obi ono watene ne nsa se sikaje me so me nsa na mdikura toilet me de matimi age sika na mana yeye ika se medisi wona magiska na omosi da be infansi ho na ni pakon de ne sika ko nti saa chese metimi abresa chese mani betin saa amedito chese enso to aso saa chese medwunu ho na mentiasa fe na metete na me haha mintim ti da bia madam so ya wose na ye na kompai boy na kompai wonso ni wochini pa enem se bia okọ na enko firi nyame na so so wasa akọfa ade so bia san ba beswa na me de man ni akire den chese emre bi kware me so da na ase me kọ baabi me kọ hia aponchi bi aponchi ni na ofu twifo pa na me se aponchi de mu ya nse enipa mienu apia ba omo ba ya mse an aponchi ni nyim na wo bre panti no menji aponchi na ayi nyinse na menwo ma na mse na wedom kwati bi wo hefa nti omo ka sa na omo se ne sa de metimintimye de menji nwo ma na mpani ampa meji aponchi chese ma hu kwan fa so a ne ma ne begu mi ena michime na nese fujina miso na mewoye ba cho dai no o ya wo mponche ana wu nipa wo mponche miensa nti me wo mponche ni bi na msi chese da fe de mani ti da yin chese mayase mintimi nya hwe masinyina tutumi ebra wiye no ebra mi wiye mani ti ye na me da keteso
Just me dawsa my basa nti man pia bontia bobe 12 and me pia say me co private that just obey say me pia me get in the same appointment you say bia asesa na say bia bibi manim ho na just that makuma edibe ikrese na makuma chese ento me no so makuma wo so me say kim na me say na rade ade bebrebe chese enena musa na me say na appointment adaye maso daye hu nye say bia ma huni the same aponchina na chese masa ba be hia na chese edifiri won de chese da ma ya se mintimi fa me na krampansi ho ne bu aso me bisa me ko ba se na me ne madamfo ne nyina so akoye daye nko a papa na meso ne de mbam ne mu bone ne nko a ne bam enso me ne madamfo ko ba bi na se ko du ba bi na se bombo ti o se bibisa ebutubutu anwem ena asema ba ko ne be kan se ayi se abowe we gbowa ye no ne ida se ubenya twere anase bia obebodam anase obewu emu baako na msikai na me de na maye omo a omu behura bom chese da se manu besi de mu ya ne se abo no baako ahura tare machi ohuri tare machi chese atwansa na wosi gumi na chese me woso prekope ene maniti ketenso maniti emu se kotere ne sa da wo firi hi o so firi hi o wonna me yafunu so saa besi machi o wane kotere ne wiwo on na meso sa besi na msi na msi yesu moja nkawon tese da se kutre ni tufri mi mpano so wa tese ma hu bebia kutre ni fa wani so nye se bia da ye na tese da de achiye miti tese ase ye de ton ayipa na emmo miti no afena mitiri mo hyehye mi tese me ye hwe nye se bia mabɔ miti ni makwa akoduru ba bia ana me mboy mpa this chese sorry say this bia me kope obi pure waters wa enfo me musa kwa se ho idea age se me koyin so de me pedie nwunu pa na matete de gu mitiri no ansa na chese ntutuo ni firi ansa na me ho atɔ me kakra chese eno so to so chese da no kwa de beye me dambo mitimi sorry se bia me nhye mpabo na me nante se me kokru obi be hye mbusam se na mpabo wa wo kɔ ansa na bia ma chese mani abam ho se bia menhye mpabo ende nye dae me so sa yi no kotre ne dae ni wie no akire no chese ye me dambo kra da chese masi kwa so na me kwa sore na de na san pem na masa ba na ma ba betene fie bitiri mu hyehye me mintimi nya hwe chese na se de beja me se miti sore chese kam mom sa se ade ne na metiri ene chinchin sa se yi ma adwen se ye me de kra me mintimi chese ma ye bia mpa ye be na me chese ma ye bia enye na me se na bebrebe de se de menye de mpo chese eto musa chese da madam so ya de se ma sem na no ka se wo de wotena ho a wo bewu na me so me de miwu enso so me ma me kuma so ono so ya wose an me siso chese mpanyifo ofi omon ware e na me makwala me ba be ware nti se me ware ne me ware am yahwe eso ka se nyese da bia menene mienu anase bia bibi yeti ho edi nkomo se ya na ka asasem sa da ya woso mako pesikani se me ware me mesi me pesikani ni me pe dabi ebeyi ene me nkopedi wo ba bebu awusu me mesi me pe dabi ebeyi di ana ebehwe se me ware ya na chese wonne no ni wiase chese o ka sa de nam se wonye nyame ene wa ka sa de na kire me nti ni was da sa tam na be ma ba be se mfa so be kokoko o ba be ye me ho ade ene so se da bia watom mo ne se bia nkamufo o ba be ye o ba ho ade a emo o be ton chese se we bom no be kwa wu ani pakro ni nwan nyina be fra wu to aso sa chese pato nya abotre chese no so ya do so o kase nya abotre se be ma no koto ayemwa no wor koto obi bomu a kashanda na mo adi nyina wu omu nyina wu to aso Tiano so to us what you say. Ye try be a bear 3 times. Nye na chese ni de tete ho na ma. Chese, mami so ye ya. Chese no ya do so. Chese. Na we dey facha. Enzinu oye no wase anse memi anya ono na nkwanko ware do ono no pe na nya de say memi me ware amana yi. Nti didi mu na chese nipa nso amenenetin eno so san akoya to anso chese wasesa ma sem ne ade onu bi kura ko wo kura na mini ko buza no wasen ase meme nti ase ma no ware sa oba ne dia ene meme nsisa menema na menko
nti wo ye saa yakayaka de saa na me say wono so nim say bia me papa firi me ni ba bia akọ na me say de wo ye ne wonhwe yo na hwa dakoro de be sinye papa nti ye nti dakọ na me sori na me sisa me ne ma na me senya de say meti me ne natena bi na me ba chenchena mabusuafo no so say me ne nkotena na madwuma na mission wie na se bia mintimi a na magya ba betena se na me say no so mintimi na me sisa nti da obi obegye se bia me ne betena na se bia bibi na nipa no chese ye ne te kama ebedu ba bi no se wontimi ne mentena bi obi ko yi me ne magu abonten se me nko potena ba bi mi no saa chese me bere bi saa te chire mpo na obi dumfo obi dum se omompe dan ma me na me nkotena tim kotena mu ne se de me din na ni ne ma se da ye na chese basa saa me din na mu na da ono so be man so san ka chem se me ma dan dua na manya ba bia si na me tretre na obekam ya mo te se tonturan eno nso so begin odi ka fa me no mo obosom bi o mu fie ho na ma o mo fa wono mo de wakakoma akobo odi a kire bosom ne se asemasi oba wa fa ni ne ontehwe no so ma ni bibia eno mo so maka to wase se wunya ja ware o fi ho nya de se obenya be ma bia aware ni bio amana yeyi ena mse no de nti meja ya nje se menamu bia na mse minim se be man so asem na o kan ye no se wono ka se obeka mia mo na so be de eno so nti a mentimi hu afa de djuma me kosua da me pom na ma me bi hu no se adwuma ya wakosua nti hu ena mse o mesua pom ena wo se wo hu se ye yi ma adwen ne wo so no madika ka nipa miensa na adika aka se afia metwitwa obi bibia se no na e ade a o ma hyehya to ho dada nam se na we de obi o mesua adwuma pom ho de na etimi basa nti wo mo ka sa nam so we de ma amfa anya se chese da shase nipa ne de ba no aba abeje nipa ne de ba no aba abeje nti omo de kire na omo de ba no mo ma mbeji bi mu afa de nipa no e de ba metwa de na metwa ase no dise metwa de na se na bianse na mania ba ho so se biase ise biase kan na nipa na tuya ma me na me da kwa kopa de no fofora ba beto asa apam na me de amani pa kro no waje no wode ko ne chese adwuma na me ye de adwuma hunu kura na me ye ese no kwa de sa te kwa na fe de mba kura bi mpa no chese nkama ye nam se wedi minti ase chese enina musa chese da mi hye dem chese esu ni chese yawdi nkoa na chese me fom chese no doso do edi asem kura ni a esu kura na chese ani yawdi na chese minu aba adai we de fasha mena bacho eti wai ena me pacho etiane se misi so mfanse no kwa na me akwala be 8 years na me mami kuma ba ti yeso ma se ye nkwa afuo ma na wono etiefo eni ahwefo a mo hwe menu abe kasa be bia mahu se how no efrase no baby obekan me hu se honna bibia efrase etimuntie ni yie papa twazo nemba shamelase ntie kwa fuma se ya soma ese bia ye nko sisa na me papa so aye abefu ntie kwa ne kwa sisa ben furufuru wana ekwada kro no kwa hye mbafu mo no ne medai sabre no nyam free se wonyam free se achana mo 7 to 8 years no die no ne medai to ne medai je se emoja tumia no oti ahaban de pepai o ka chem se ne yinsuo ho ana na ti sei ebu ana yinsuo ho ebu oso ana ewuram na de no nya kete ho eno da bamba jendo mfa bibia ansa ho odo ato fem kwatre kwasa fashion ono no nya mfie se fashion de mi mfie na wodi no cheo na so ne pe me bebre efese me mami kuma na Facebook onye nti eno so to aso a nti ono no first one woni me da moja tum no ope a find opepae nti misuya nti ebedu fe na mami busa me sade ena me ka kire ne sese ni se na wotia me se me mfiri onko na me ni mami mami ntu abata ne befo se obaka asem che na enkwase asem kra mesre bomodin ne tie wo de tie ne tu ho na mo okọ na enye no kra no adwa ato apa che so we de mpa che
akɔlɛbrɛ di kaya onua pa de ko wura ko hwe no wonsuo ho moje ba otete ahabai de pepae obebo ne maame amane o se maame bo aboso eta na chi no wo se ko na aboa etibasa nipa no a odi djuma no ma na hoden me aba to aso Bashamedas Ndia no so me beka na me maame etia me sa ntia ma wono so nya hoden bi se chese me meka me maame no kwa de ya ofi ndia ma ne nya vempa chese da bia no real na chese nya kwa fom ne dia ne obeye se bia otimi shedaba ye hone no munti ye hone ye ti baabi foforo no so no maame ne ti baabi foforo nti wo firi baabi o mo wone ba da bia ba wase ye ba besram to ba na de wone ne ba ndinde o mo do maka kura ho nti oba no waka chem se me nko na me nko jan nti mimi hunu kra me ko radem ma me maame se na wonua ba na wakwa ko radem mu mpeni pa besene nti ono no etwe mi pia betena bontin na misu nti wa wase amonko ebu on ma na ono na faade me bra na faade se ye nko nsuo nti ye kodura na chese ho no akwa ye do obeyen akoriu onya kasa wase anse ne minim so na se me pobo me maame amane a me bedu ho no sabre na so afu passion de kwatre kwa show boy kwa hwe so passion de no tu konto no akwen pa bonfo na adi kura hwe ni so anakono ne se so oyes o was say me kan ha ne ban so me ba nsuo ne betimi afa me na say nsuo ne betimi adane ne ho wa aka me nti ne manhwe na manka nti atoa so a efie kura ho na me maame ye bibia na obetena me nche ye nkwadan ko jan ha nti me kasa me nkwa na chese de be me maame besi atia me ne chese oru de ofrewa unim ne o pa kire nti ofra na me twetwe me se me nkwa kasa me nkwa na me maame ati we nyina mu so na ntimi nka cho maame se maame wo de me kwa akoye mi sei da me ka wonjindi nti me kana me samre no de wonyini onde ne wonyini na yiro so kakra na nyini mboa simbarada oji ana wunsu dan ya mi supa ze ya na ya odi twa osano kafrati passion masofa ntiano so to aso wonya ka se mi koja na me ka se mi koja na chese me maame na sore yi chese opa chese se ye ya omo ye nuafo na ye nye maame ba koma na me mpe o masema na ase bia bibi nti woka na chese ma sore mbadi na chi se bia fie mfichire kora na na chese ne ni de nyanse ne wodi makoto aye de wodi be ye me ya saba nti ene mbedura ne me ba be hye de me chese wo be frɛ me se de me hye de motupu no wo ye hwan me bio ihye saa tia me maame se ame de me mpeni pa msuba we na oye ne mako ya se otimi ye omienu ne miensa nyina ende ba ko se akoye yinti no de opentem na chese ya o hwegum ibibisa eno so to so a me ka bia me maame se enye ne kure ene didi ma na jamedi be pia nti dan na mintimu se ena nsuo ho ene wotimi esa bibinu ene afuo mu so ne nyina so asa akoye mogafra ene ade na ne nyina ka abom nti dan ne nyina aboro me so na mintimi na esa akofa sa ne mane mane nyina abom na mse we de mintimi de baba da mo no mabo se woti we ade pa ne ha ese da we se fa enamu ya ewe makonya enamu ya pa me chese makubia enko enam ya rent say fancy white say enesi wo a wo friend white la bajana ensu ogumi so ebi wo so ewo mana eba eyiti sa katoa no ewo mana ateko sa na ye egu sa na ukru no a ono no ewo ye no we dan pa cho esi de minim ba bi o also kan se bi kire wa na ehu ono se say o si madani dua ene manya ba bi asi na metretre obeka me amwate se tontura ena ni fie so de obi nwura ho no enka se bi okwa ware mpie nsa anya kunu nsa ware bi na na uja no dan pa sho de tie ni se na menene tin na okwa ba bi so okwa akoye adwuma de sa okofa oba bi wonte ne bra mo ka se o ma membra ho a o so ho adwuma ne de oba ntimi nja na ono nko abetima ye na ade ntimi betie no ono obi a wotre ena me bisa
ebusa na wose aye by mistake no awotre no pastor e kana e de obeti nkwala no e de o mabrem nnam se man kasa nti wo man wo ka se na memra ba bia wo no na ekoy nti me kodu me koto oba no e no no de oba no kire me san oba na wone na woni ni nnam se no wonim se wode ne yira ba se wone ne ba be ye adwuma na wo frɛ me se membe ye de e no so wa hyeda nti wo ka se wa hyeda na me si sane sen nti agya adiasa akase be kwa akoda dwere wete ho afari ete ho no ma yenkoda ye nyina ye nipa tere ni nyina akoda ba kum koda e ma de echi enam se we de minti me wonja me kwa na menko ana wosen ne menko ene de besi ni benyasi enam se agya me kwa ma menko a wosi de besi ni benyasi de ne besi ene woso wonde woni asem bia woka nti da sa atam jese na hum nya se bi o me chekana ma batan ma ye ha mi jese minti mimpo onja me kwa a woseda ene je ne nani na mento sori ana je wone ne yire na kwa akotene baabi na mo tunyu bu makuti a chese hunye chese sa nyum chese minti makuma ntimi sa ade no ntimi so da bi kwasie da bi se obi di aba abo metrim na abo me ba ne trimbo na msi nti ade che ekofo na me ka kire ne sei enura da ya me so ye ena obi sa na me kan no asem no kan se mbofia ba ifo mu de munkuma kwala nnam se sane sen nti me so sa da ne benada ekofom na mfana mefa chese eduane bubegu yeso chese kwale kokoma 3 days mpo akra no kwale mse ne mama ebedi na tiko ma na tiko bedi na chese ye koso kwale netan no kwale mbukan peace news no mbukan nnam se ne wedie nti mu ho na ansa na oba beja me kwan se membra na ne bra mse ne sa dia obi akofa ne din naba betina ne nche na chechire no rekakra waso oba amfaso obe no benya frim so ina no didi musa na mse de wo ye de emre ne so ohwe no amfaso bo na akobo obia ena wo sen ade emre ne beso memi wo ba bi ko nti wo keka sansem na mankasa nti wona nji obi ba so mbefa enkrofo mpeso mo kire ombadwuma ena jam memi ko na mse me kwa akosua bi nti adwuma na hyase a wo sen a obi aka kire nsan se okosua adwuma wo ye mem asem ti sa de menja adwuma ne sua o ma mensua bi na mse no so mempene enya de se beyi evise meto okra na menye hwe na metonton ne man kwa de na ade ye me ne be kakra minne hwe ya me babere wande de na ode be ye me ntanu didi man wo sen anse me mensua adwuma menja adwuma sua ne de ane me ono so so ntimi ne mentena nnam se ande sa do bia amfa ne we ene wo se sa ade a ene me metena ba bi o won na de bia na me kɔ adwuma ba enam se na didi sika kra ntimi fa ma me na nunu mom na obetimi lore fe na obetimi ena no so to mu a ese enam se we de minti me na me de sisa me nem nso kasa ne yemu chese da ba bi e coin no osori a woni oba ne da physical se ya na me te wo se ya na me show na ohwe bi na ko yes ene wo hwe puno dan de puno de ma hwe physical puno pan ma hwe pa no oba ne jije hu ne wakuma sa ya na sebe yemfa se ukru ni obi dana oba ijije hu dam emuno mbom de na de ha me na ne se ne wonja me kwa na me nkwa na won pese obejam kwa ne edan ba kwa na ne edam na me makuma ntimi na enye wahi dan mom de ne ha me ne nye mahi ono ba ne da ade che nyina yesa so ko fo mbe bibia di nkomasre ne de ne nye mahi se oya wose me twekura me nye na oba ne mom ne ye nti me da me koka bi sesi ana eno so be kwa kwense nti eno so man kan hwe na me ja ye de tete hosa nti ye de ba ne okwa na ne oba no chese ho ana wote eye bibia na chese me nko amete ba bia me won te wotama me ne beja ne sa na oba na so eni na ja oba ne sa se me ma se mo ye na oba ne ne ja na me so me ne ja na feli wodi dwa atoa enu ya akora ne nua ba akofre me san still na oba ne ne ja ena also ne jai personada nti se dwa to ande wodi simi so denden enre ya mpo ne bra ba ko frese we de wasra na still na okoso de dwa to wan nti me de minti ena me se ka wono nkwa na ebe ma owiase na ka me ware da na me da ko miwudam ena wose ya mpa me ma mpa se de ne esitie no ena me se ansa odo sa na asa nti eno de menini ni hwi ye bi wanya fufura na dam pashala unwale
Pachoma why? Na ampe ukuru no. Dan pacha do odi ye me no. Ye me nti me ne tena minya odo bia amfa ma no. Bema type of versa na. Oh, the dad dem so osro nyam ye ne ne nti ase. Be ye dwuma. Uchem se hawa udi echini pa hemfa na ade akọ. Wako asondem, wako pie hin ne hawo no. Edu wako pipi. Pasa asori. Ibu asa madam di mi echina na se be dross wana se bia bibide. Me koi. Na me nan so me beso dai. Eno so abo bi sa se yi kanka bi. Ewura me nan wodai. Nti me so mu se na me se ya abo bi ka me. Nti me twi ya tenten se tokura be da me nan sa se me hu me kase no. Am se na we di abo be na me to ne twene ye. Nti maniti ya da me nan me ntimi mfa nsifo. Efiri obepe me na ade na so me ni fa chese bi kwa me insanity me sensen me ntimi me fa se chese timi jojo me ntimi nya hwe ese ade na ba be hye me sere se me ntimi nda me insani fa so se ese me tena se cheka kra bia me sore ya se me togu so bi ka se bia me na ye me ya na se bia bibi me bisa na me ye adwuma chese me nwan me machine sa chese de mu ya na se chese me chi akose ya me system po na chese me tie ma na chese wono dimeka na chese obaji onye sanka chese ka o tehwe na chese winsta so mu na chese odo ko na chese chese wasma wo kan de emisa na sesemu no krepa obeso dai no ade be chi na ya bem bom nye se ya bom bom physical se am so dai no awon ponche miensa ponche bi wo na wo yese ko boar ma no apeni ampa no awon ponche miensa ade chi obi wo dai na ponche no ewo ara nko awai bonsam de we asia man hu ni we asia bebre se nko na ebom a o Tese dia na pese enyema o. Dana me pese mo bo me na sa se ya sem na me ma me kan se dia na me nua be ma ne me ye ne na se bia honhom bia so se dia be ma ne dia ni efie so se wan kasa no ensem no ehia miensa ensem no ehia miensa sisi a nia edikai onu nua ba na unua be ma na mo yoyo ewo nsuo ho ana moda ewurem meboa okay eno first ena yedo mesika ni aware so nware ope debi yi ena ma me sese ompese fie be yi a obe ode eni mbe ware amiahwe nko da me ma me kuma me papa yere aita na mpiskeni Tampasho de ntia na mempe sese bia nipa menim kwan ya ofa so nya ne sika na obi wo so awokwa abaka sei obae ne manya me sika dada e bia kwan odo wo be fa so nti me pedem ne bebre nya me hu se we dem ne na abrenya ana ukuru so se wa ese dua wanya baabi asi ana wanya baabi denden meboa nti ube de ami ahwe etre bi ma me ahwe ena odawe ebra na be ma ni nyanka asasem ni nche na osususu dai no e pa se bi ho miso ende na akwaye spiritual advance bia se obi ne me bedane ade na se nipa na no bedare ya na hu nanim ni pa so da apart from motia ne de dia kana mi hu bia so ya foke pa motia o fa nko ba bia na o ko hu nanim motia nanim ofe ya won sheda hu nanim pa se bia se bi me na woti ho sa atiefo asebna no odin
Prophet Joseph Nancy, ya wa born Mrane Aqua Panoquafo, ya wa that Angels Dominion International Church. I treat ya convince me pa. Say Ewiase Mu Nsem, say whom ya ye our Bible. Aqua Panoquafo dear, one name is to how one. Now we be a Bible, I just say it's a was so fast. Now on the Bible, no actual one with what the will for the Bianco Petro shoe, and Koyin Konyan Mubia. It's simple to one person up with your body. I do not bomb and I say Aqua Panoquafo, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day. Bible mushim Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi e left and right djuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se e ye wo gede no oba na ne be wala ni na wo ba e be kire Prophet Joseph Mensa e djuma sam na enkoyi e betumi aye obi kura wa na huhum bi ha no na busuam ana huhum bi nti nyoma ma ne nkoso Uba Bible no be hweli na ma wo awu asem na ayo problem make you pray we were Ghana ana wo approach me na awu asem ayo dadwene a wote menka asere unni problem wa wo afru kunu ana se fru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia na de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awu asem unni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwan no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye djuma da na benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye djuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye djuma the friends kwesi adanko a re akira be ye ni o when ye friend akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times wo de obesere ya de wo so say what the Srana Pani and Pani now you be so when the Bonnie and I be ya or the infant trial na gadi. When I chi be you or was my back on was and we a favor oil, we Nidiana say, well, we are Juma, Obi Hankata, Sama and a day. Una sour you will be sure, wouldn't problem be again. Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say, I was in Siana de Cacre. What they are slow when you know some case die. We need problem be a for Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensa Makram Joseph Mensa Medasa Ensem ekosu Kumasi no yen kan ye yeti ko ka obi dia ensem ekosu Koyi mu nsem be we asoja fo si ye discipline no banga for na masoja for respect what Koyi mu nsem anas di nyansa krono no de po Ghana nyina Koyi mu nsem You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Koyi mu nsem Dr. Baumia, what's our Ewiase Mu economics boost nyina mene e so piso on the economy management obi ato John Mahama na umuno no ono ne time na city no etishine na inflation senior delegate for almost how many mark Koyi mu nsem Ghana for say na abana absorbing through NACO it's not over 100,000 and give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going
going to match them boot for boot. Abosoba ne meja paye enti hia mosomfo aduana ba Kofi Asante anopa nonum ene fa ekosi nonkron semeduana ba pa ho atuada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Koyi Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now, Koyi Mu Nsem. Koyi Mu Nsem. Ensama ekosu kumase no. Yan kan ya yeti ko ka obi dia. Koyi Mu Nsem. Be we soldier force ye discipline no. Vanguard for na soldier force stress what? Koyi Mu Nsem. Anas di nyansa krono no de pok Ghana nyina. Koyi Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if ni yakora ezo mpinto ba wara miahwe sane sai wasu oni mi yokonya nsika free nkodi ne chebe problem ana ono entrance busa na wontu fo se bia nipa no kora bia minim no bia adwuma we na we no ye na be ka chen se obe wara miahwe sanyomai asen ba ibrabo nti se ya ofum so muntie ne ye akoda we de obe brepa ye nka nchi akoda wo de twen na abehu DS gurem this is omotaka bi mi so mo kadi agro e ma me no be semo san nyoman ehu wo sa akoda we wo so ye befo wo sa akoda we daachi na abehu wo sa akoda we twen na abehu wo sa akoda chese e be di unya hu bi twem hu bone o pense mo ne bi onya bi wo kan no asum no de ko obedi akoda echi asenu bra no na ha no esa ni mano Kofi nenso omadwenya maso tabi madwenya maso sa wo ka asem no dem sa ya bontin sa ya anajo sa ya wia sa ya nwumre sa ya dasium ahom de mutwem amutwem tu ka asem bonia no ayirim wa akoda be brepa no ayirim no de ko twen na abehu no ayirim no de ko bo wara mi ahwe no ayirim no de ko so no monya djuma no abone pa Kofi enda go no so abrante no hoda so ho hu ye ese fadase Koyi musu kola musu di nechi tisa obebre pa medase pi boafo ya cheti fu gina ade no the go kano efa ba bi wa mene ne ya adwene pa se okofa oba wurem se wurem osisa yensuo a bit my fact kesi disturb na brabo na de me say busa ne say oso da ya na wo mponche no betina ni na mponche ese agu ne kwa no sa no ye da emusu na bia no beta so da na osi abo bi hye de na anu no asuru mta no atwe ne sa na ohun se ne dompe emutite hodom eno so ye bia yemfa ba wuram azu nsu oh nti
entina me busa ne say sa ne ma wo hwe ne ma wo bobo so na like ese nye normal ana o kasa na no ka kuduru ba bi so wo say white so sa ha no eno so ye spiritual na white so bit my bia just say this some the audio okay just this ade bani nyina na yesusum sem na nyina okay me no ya adwene na fa ba bi nso de be ka no ebetimi nso akwaye ebi nso aba yare bi woni paduam usuo no wo ho ende me no ya adwene perfect efa ba bi nso so bia ne ba bi wasa benya honam mu yare bi ama no nso so yentwiti ye no ehye ne padua no mu no ebe hawo disetro bi ada yesum ni niema se moja no niema ba moja nim na se enisa sa niema no ba ni padua no mu pe ni padua na nkata hya ase se eyi bibi pie sometimes obetima da ebi anadwo no wada ebi akodi banche boni bi na afa oyem tanadwo wada ebi ayem abom kukuru wada nti wonte oyem ye oya pa de obehu ane se obi nse ebi adaim ye pamu se kirikiri se kan ne niema di wachi oni bebo se ko bi twa se kan oni bo pidi oni ti ya fo na obi toilet akame meyam ye meya udi mirika kiriri bu nti okosenso a obeto ho awasa ada enti enema ni bu ho no ma sunsum sam wom we se ne fa bi we bi ho a mingu ni se sunsum mu obre because enye normal se obeda so dae na wo mponche na obeti wani ade be che obeba na mponche egu kwa no ada abaifo kra to mo ko we nipa na jo ade che hu bibia wo na ode obeso dae na ohu bibia sa na che se ano odin se prof wa hasi yemfa akwapa en diagnose no na yemhwe se yebetime hu ba bi ba futi bibi eja so so mpesikani a mbe wari am yahwe eja eho no so what Matias efa ba bi no ma me bi wo ho e bi kura so ana adwenboni ni tirim onfa adwenboni ne kan but obi happy ba bi e ho de yes bia o pe ba bi e de nti o fight senka wanya haidie prof bibi wo no ho papa ba o tenekem na we kura mpa wo kan me hwe ejawsu we aye kai wo yire no ho se ne ma me se wanya sikani ubekom se sikani no kura ba me ne kan kura na wo no ebia ko fata sikani be jiro se ka nti sikani na wa me ka se wo ni ana ubekom kura se nya yi bia o because wo hwe se de again tia me mu ni pada ye hwe ni pa hu mu na ten minim says sikani no any baby no what any say sikani ni tie say no ekoko krachi say de me na say ye hwe na prof and diagnose but minim say hade bebe Charlie Gingerly kwe eyensa ya tudi ebetu ni ntie tu ni de ni gise onum bi be ma me kan fo ma be ma kan fo ma ba ye de ani ene eye ginger and I wo ene kakadru sayare na mummu yo na se ne si ye no ya na hote kwan se wo be no mo emma wo ha bia onma unya nketekete bi anchew na enya de a ubebo pata bribia ya de akọ kama ena afra se be de pedua wuramu be mu adwuma na bibia tumi akoyie se wo pe eye Charlie Gingerly ke do ato a omde by from Kens Multi Beverage omo eye ejoso omo ben Ghana Fire Service Station na ewo ho no ana afra wo sisi a 0246 955 678 0246 955 678 na otumi anyone edi enkomo sabrei Dominion Herbal Powder no abetwa so sa powder way ye body dia no obi atwa purse ne nti a etesa ne se anwanwadwuma na pada no eye so obedi emfie dua edi mfie duo no beka mfie ho kyese wa anom bi ne oyare oda wu paso a wo no mu ano asore asa nyankwa enya prophet Joseph Mensa de tuni di ne mo nom no se pada we gyenkwa tie fre na gyenkwa bomodin so obepe bia nom senya wura ni pedua no mu a
say diabetes, stroke, prostate, any pediane muya. Sabi wachi bremo ana dumpe wakoma ene yoya. Sabi wajim efru tiriso koka onase eboye adwuma ema omoja no ejina dafa kon blood pressure no ete pressure no so ema ni gina yiye woni pedua no bu adwuma ya to adura pete kumase ya Misty Heba Aston obenya bi epidank Heba Aston e omrum obenya bi Fred Menskill AAB Pharmacy wo choso runabout PV's Pharmacy Old Tafoji NTC Isha FM Security Point obenya bi Top High Heba Enterprise atonso Esla Junction also obenya bi ni nyina ne se obesa trema na de egu ensu amoto warm water na wadom na no pa enwumre so sa trema na wadom wan kasa obehunu bibi mo afu ayedokose se no boa for that se munu bi na mo be pa mo papa numbers are open do to abefre ni ene akrofo bi frɛ me free sunya se ho so mbe den ero manya bi fi se obo pe bi a je se the car eba kumase ana abetobi sunya for the end enche sunya ni tachiman ene tamale enche bi ya mo sabe kan mo de okay minim se sunya for ni tie prof se enche mo sabe ka budi mo fa no bana still o da mo fa no bana mo free 020 99 42 215 020 99 49 215 020 99 49 215 and 0543 158 195 0543 158 195 Domino Heba powder or number 1 food supplement at Debiaruma Moa Hodin no Alaska Star Enterprise your number 1 soul distributor are already quality original wallpapers a free Ewiase Mu class 1 manufacturers as well enaba ni nyina ne say wallpaper na odi aba because a durable affordable na enya de fedi papa ne boda form eni so mpa na ni nyina ne say ye the design pa a design papa efe ahomeka very attractive designs and e de aguso color so very beautiful. It is all person who feel hotels, restaurants, churches, banking hall, any pubs, FM TV stations, studios. So what sit down for Frobi to second year dena person says you Baba Saloon. And I say barber shop saloon na ne de kakao. Okoto Alaska Star Enterprise. Omo wallpaper no ebe customers e de ama o prices ne da famsi baby okobi se bia na papa okoko fare baby a ye ya de pa wholesalers retailers and more in stores na momra metun koton momra mani edijuma Alaska Star Enterprise ubehu e wa dum kumase ye ne boss FM ene die hwe ye be Prudential Plaza e kran so behu e tip top lane second more and I'll be to me a free Alaska number is 0554 1148 78 0554 1148 78 Alaska Star Enterprise headquarters of quality and affordable wallpapers. Multimedia never jama kuma kwadu enum hule asada kese nkoma mu nyina mo ana mo boaye ayenya communities home cities towns village cottage munyina amoka regions munyina amoka ho districts munyina amoka nananom so my baby trying etanananom ase yabo magana so ne chechire na konkai enti era munyina amo ase aseda kese ene de mamo Kennedy get down satellite ono na de ne mapa ebre ni nyina se open ne mapa papa to a TV odi abar mamu bo kire okra obeka se yes papa ne mafo 33 inch TV no ubenya no 549 444 40 inches emuno 899
43 inches 999 and 50 inches 1699. Mr. Wow. Home theaters, flat screens, TV ahodoɔ ni ɔde bi aba. Sarah the brand new high quality KDS so aba. What is CCTV cameras, laptops, air conditions, deep freezers, microwaves, and the kaka hunina or the abedja so or turn abofo and abofo cra equanso. Metro we are buying Ejuma Unia bra no neno ko trase wakati yafa controller general ninya so no trase normal package very affordable na very attractive credit guitar satellite and also o sabe kai ewo first floor family plaza stores number 21 and 22 Patas Zubenwi Adum House your Patas means to the police depot 0244 385128 0244 385128 and 0207 653031 0207 653031 na onye atwetwe enkobo we blood donation ya de brem obi amra na ome donate blood emfa emma bra na be donate blood farmer free say sabre enka enkramofo sebe enyamsomfo kristofo ene esukufo ena ko mbetwe na so sabre yare ba ato apansam enye de aso nipa hia moja mesremo mumra na mumatwe moja na momfamoa na nipa entumi enya asumdweye ni nyina se Love FM na djumedi April 29th and 27th eti ochirechi na perifo amfa dane bi anka ho na jase djumedi no eba wie Mr. Brabe ka ho na djumedi is Love FM eni Kumasi City Mall ena yinyina Love FM so na Kumasi City Mall so kwa betumi akodonate blood no ana obetumi a friends unti bibia se dem kekan ya iwasum once na nwura fra Vodafone number 0200 501010 Vodafone kwa na betumi a friends 0800 0800501010 0800 501010 Let us offer now between 0277 510101 0277 510101 na otumi ene edi kobo jumai go filling station ye record na de Google Financial Blood Bank na cheze obi ohia moja na yetumi di amane bi omoja baako pan baako abetwe no betumi ageni pa enkwa go filling station maximum higher and o se brabeto petrol papa to diesel papa oil papa na more horse to nema pa ifri ho na otufu se wash your hands bomode aso obetete wo hontem e woni pam ko fa wo san ko keka wani e no hwene kotiti ohwnim ene wasum suya se de obedi hunni na unya malaria na obowa na edin se ohomia bomode so do de bechimu akopa ya stay informed na ti advisor edema unyina bebo apa ama otumi ejina wona so na odi ebre ache bra na beto fu papa go filling station stay safe always we ifrina namo enchen na odemae je aldan kwa heba osebra na odinu papa aba edwaso ni nyina ne se so pese oso tepa bra bia wa kese duto pese oso tia bra na nasa so pese ofem ene so tia obetumi ayisu Citrolex mixture anane capsules ebebo apa na oso atiye any side effect bia marigo mixture eso malaria ene hawo ebetu ase afri ho pe malarigo mixture be na emwa na jia na so na malaria entumfri oso Citrolex and marigo ni nyina pharmacist chemical ana herbal shop baby a opebia obenya bi ato Ghana mema se opeso ni JL Dankwa heba edin koma yo between Lizzie Hotel and University Hotel susan so heya ni okumase ana betu ya fra 0275142456 0275142456 Dominion heba powder eso so dwumedi asene
dominion eba pass down pa ebusu immune system na fight tia disease diabetes stroke prostate nipeduamo yo spinal cord ene dompem how ene akomayare nyina etu no se bomode so bepebi bebidru ankasa na yede ma wa akokono wade na wanom nyina so between aba dominion center na wabetumi abetubi ana abetudu do no na abetubi aba Nhyira FM security checkpoint na wabetodo do bi apebia 020994 9215 020994 Lord Health Care omoto omsa from so deliver 07 capsules abedwa so ebeboa o brebo no efite ye kasa yonko a na ye ka yonko brebo na aboa immune system no amana kwatia yarwani nyina na garlic capsules enso ye abedwa so se wonu abeboa na wakoma eno moje atumi adi afurisa ne ye prostate liver prostate capsules enso eboa ema wonso flow yi papa mema no muntungu so na ma prostate bia antumi antimo kidney ene prostate etru papa eno no operedo atu a 0543545050 0543 545050 na otumi de atwe enkomo yanko prophet Joseph Mensa ho na fe yene no enkontwetwe enkomo prof Laufi yenu aba kan se miensa no kre ne di ka yenhwe se ni cruise wa denden se dua obeso ame ahwe yenhwe ne di ka se ni cruise asem no kan no ene di ninya ana se nye no baba wa ni di ne de sen ni di de bibinti yere betu jana edi amede ba no ane akosua ye pese hu se akosua ni kunu na asem no kan ye no ene na edi ninya no amra me se ni fanya no enko benkum ten enye no yo ya hwe ne ma me ka chense wa anwa asikani ko wa hiani obe wade am yahwe ya se ne ma me asam so sunsu so na wade ne hawi mu a pese hu se akosua ne ma me asam no kan ye no won sunsu so ewo na brabo mu amra me se ni fa eni sunsu so enko benkum ten Watch them a odi mfie nwotwe na ne nua frase ene da wuram one da wonsuo ho a chese nwie de wa hwini bebre uncountable eti ehwe se eno so efre no ana epese on se akosua ne nua na one ne da wo ewiram ne nsuo ho no eho ena ma akosua nya saa spiritual problem yi embra me senifanya ho a enko benkum ten okay ensuo no ho na no ti ya sa ya bosom ne kurem na sa den ewe ko apa no ka fo epese hu sa akosua ne problem ya bosom ne kurem embra me senifanya bosom a enko benkum ten okay bosom kurem What's my bemano ebusu bosom ho eno nso ne de bosom ho na chese omde na kwese bosom pem bosom akoma apem eno mu nyina atu abumu a eja mabinti ona fe yanko fa frefo no 0322083581 835828358 yanto ade ka krebimra na fe yemfa frefo no kofi prof ya de o diagnose no sunsanso no chese yemfa oba owurum ensu kranso ko fa oba no ina nso yechi nsunsanso ko fa bre no nti musuo di nachi ega ka se musuo di nachi musuo kese di nachi ti se musuo no ese hwe na yi firi ho nti prof ho ide ese be irje wana de asraw ka be na fa so yi se musuo na firi so na ne hoto no nyame ya adoma chi na omla na de nyoma be gu akwa mu nyame nti ya hoto beba nya sa we o ka so mu ko frefre no mu konko ye ho ade obi amfi no se wa we bi ani hu say ya ne aboa no afimi ka muso di nachi se muso no firi ho muso kase pa nti prof yankopo insha ni se unyanko e beto aso go se yapon ana nti that's me to aso that's ramete ene men dago no so ne mani ka di kan angel dominion international aso ni makopie mi odi 40 hapa radio fie pe obia o tuka ko hu
Go do can actually hope. I say I really go hope no go free. Send them to hope no say go hope. Go you guys are one. Make up. Hope no say I really go hope. Then I can't come up. Into radio D40 ya. Ofiepe Angel Dominion International. I'm sorry Makopimi. Odifo Joseph Mensa. One benefit our friend was yakwa was yeja was ekoto. No purify no sanctify no. We the Bible ni kiss the man no. Bible ni channel for the. So Bible na make was a benefit of Israel and the man no. O didn't work be or the say be or the say how be no. Anatomy ni for Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 about Jaso. O guys and Chibia near Bonabaso Semesia. I wouldn't near Fekeke, near Fekeke. Yago Shawati. Yeah, you know, Adumu. Talk for 91 23 about Jaso. So be a near ya chog bottom 91 23. And no be down here. Empathy. Oh, that's Ramete. A put us a pada. A busy abushon da. What am saying? Some call Yenima Tiachum. Who go on about no some of us was our time. I have a wholesome. Angel Protection Oil. Some 91 and 23. Yara Cronco, it was here. Yafuna to ammonia Angel Protection Oil. Spiritual attack. Basudaya, Nemchi Pamuza Gidigibia and ye. Ubeni, Angel Protection Oil. Some 91 and 23. A country of currency. What a time now, why? What the boss every which in the Cascala, one a Cascala, Ubeni, Angel Protection Oil. Some 91 and 23. Ube favor padia. Favor. Oh, minya Angel Protection Oil. Psalm 23 and I say usual. About your modern na tentem na answer Angel. The Nhyira FM security checkpoint obanyabi na wato Germany Frankfurt no Ura Peter Osei Mensa 069-956-09683. US Virginia Rocks Institute 571-3981-958. London Mitcham CR4 Ladies Zohonom na fe London Bailey Street 91-9000 Ghent. Isaac Yabuatin for boat and so on. Kosha Odifo Joseph Mensa ewo etimetim mutuatua wo chance abojumade ayofri how ene manhu Kumasi etimetim Bola Junction bojabi adwada and afi ebnada Accra Amasamai Stadium Junction Javizo Yawada and afi memeneda Enkran, Trado, Salvation School Hope, and also a question bia, but Angel Protection Oil, some 91 and 93 if you would for Joseph Mensa. In numbers near 0554 477 959 0554 477 959 050 460 4122 050 460 4122. Did I make a once me Angel Protection Oil some 91 893 and what you know Chimo di for Joseph Mensa non for Bible no case no and Dagon also hano no yin free son tentem na honto say from Ever Clean sanitizers. You say Abu Jaso Obia se me de na ye omboa ebi gra yenzu ne wane ma wo no e ba cho enti mo ho ban in free COVID-19 ho de biara da omo de use the every ajatum doctors atum say pine and they hin Ever Clean sanitizer now da go no so 70% alcohol e judge them about home 99.9% 99.9% Ever Clean sanitizer aloe vera what if I want someone on Saho and Yabasa Beda, a hwen de Beda, Sansan how do more between Bois and Uhunam Diano and on Saho Bonibia and to years papa Ever Clean sanitizer, Yam 100, 200 500 ml. Choose the best, and your Ever Clean sanitizer. Pharmacy bia supermarket ebe bia obenya Ever Clean sanitizer. You do a two uncle Ahomka beverages and offer Ahomka beverages. It was 0244 365071 0244 365071. Offer ya that top FD atim say pine so bia enyeso power specialist herbal clinic yade bia itu ase yade bia itu ase want to yadia enka so kwa unya aisha mesi yadia na hoho na abeso ese sako tinka se me yadi me diabetes me pressure how practicing mama dia na power so ye na insisi oneni pa mono wate e ba cho onno no anatomy ni herbal powder name mixture
a boost immune system no yɛka covid-19 ipacho obia onkwamwa ɔma ɛsa soja fo ahunam duam yɛde bia wuramu a na ɔma aka ɔmagu na sɛ wode na week pa dia covid-19 be wuram yɛde bia buruma na ɔde okɔ ohia herbatin herbal powder ane mixture immune booster precope cough care herbal mixture uko fruit asi na trotro Ombo was a cook mate busy jaw passing her away no be a now team ohia cough care herbal mixture and one nipa makane yacho jirikaji bema oni yekodo home bema kaskala bema na jofui bema simijozo ubrenie jirikaji bejina se ponko krika ubejina se train chuku chaka chu ubejina se machine chwa blocks no epanya jirikaji don rich infani agro ofana pa wi nyumra don rich no de yepa jirikaji na me kan fam obi ha obanda nche odan hwase agozia se oda ha na amada ben oba otriso oba da ben so ka se afila dina atran smogrify nya jirikaji aha ya fina ko busa se kofia na yebe ndabe kofia na uye ne ngwasi akwaba jirikaji na mega fama wo ede ya malames ni tonic wonum beta so motimi antibia di ufuo bambara na mpotwe oba condemn no abra wanom ede ya malames any tonic wonum to so wie no ba akopɛ power specialist restaurant ede ni bia bi ho fried rice, jollof rice, plain rice, bibia tuitua, kama. Oh, taste no ekoye pa. They say lockdown you know. You say engagement name when you social garden ya denza to so. Ni money pa 25 you meet me. Ti money am kwai order. Power restaurant na yem family mo. Then ni koye pa. Sunday be a special teaser the mood to observe konkonte tuitua. Power restaurant. Atonsu Ewiase Judge Bro filling station here anymore pe na make in. To call 0244 544 422 0244 544 422 0200 383834 0200 383834 Charlie Ginger Liquor ebetu you go fly you go fly ha and some way Don Richie we try be no abon say ton to say come go me say Don Richie o say ekoye pa enko ebetu e ba cho so pretty e dia wono takadrum awowum the alcohol e dia wono oh and na memu asmut pa say kai nam asphalt so no kai nam landing bridge no kama na menu da ho say awowum ginger wum ti me da ho pa e ma apia tete ma atimi bidi e ma ho de so kokra ya prepared under hygienic condition tuni how utwa bia wenye ofuisa Charlie nye ofuisa ekoye papa Charlie Ginger Liquor ebeton se bia ko abodi se ko amegon gatum se pan FD ajetum so bia entwabi tie Ginger Liquor ebetu wana produce aye Kems multi beverages amo ejeso ebe Ghana Fire Service Station ho betcha for 0246 955 678 0246 955 678 0246 955 678 Charlie Ginger Liquor ebetu Franco Ashen Makopi home of quality phones and computers anatomy nini yawa Samsung Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG, Apple. Television or satellite TV, Zenix, Skyward, Asano, Tutua, Bubruja. Accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers, all type of phone cases and protectors. Power bank, cables, Wi-Fi, modem, Bluetooth, a phone question na SLCO. Epacho branches no anatomy ni Adum Babu Bazaar, ufena ko Ajaba House. Adum ufena ko MTN office, YFM office. Malcolm Sherimu, Prudential Bank Sherimu, Kufa Clinic Sherimu pe. Last one KO Morocco, ufena ko MTN office. Franco Simen Kancho Betade and a partner to say no yamo t-shirt kama ya Brandon Franco mobile mayepa Puja Humaye 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 538602 0501 538602 Kwame
yɛnkɔ ahoma no so Dr. Mensa ayɛ krado ɛwɔ so na ɔmfa apom de ho nsɛm emre ene adwada na awade ne nsɛnkyɛne a ɛkɔ so ɛwɔ Dr. Mensa so ɛwukutwi onua na naba ne kan wɔse brofo mu odu brofo odu onkoka brofo twembra kotwi na bɛka twi Dr. Mensa bɛka twi akyerɛ o yapom de ho nsɛm yɛnkɔ doc yɛmo akɔ aba ejo so aburo jakofi na pom ti sɛ Yeho adawro ma yeho ye pa na so yeho so ti say yenso o nyamia ho ye nyamia do be so we doc ene ye fa ye kwai yo me da se deri ka me den tia kese ma ye nhyiratifo ene afi kuma se memu bia o ti nse bia no tia wanyumre Dr. Mensa heba clinic ena ye kase na ni nyina ne se bribia ya na ye kan se enka ka ye guguji di su nsuo nyesa anke hu hia mpo se anke be to aso akasa se abinwa news na mitie asem wo ho na se media asam nam police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso adai eya abinwa ha soko abinwa ha Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede brawo eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kopim se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho kramani gina me ba ne ho ta feeling moja na me ai na mkache mama sema kramani na ku me ba no ebi so asere na o me ma wo stars ahodo de bi Tajai sa stars de pa na no de ma wo tim says what they are more wa feel pa this is me continue abe soko abinwa na sentem ya de bi beye me ma meto ya de ni di kura se kirikete anajo benda da mo to ho na mi ganso agonso sa mi timi ganso po bredu anajo ba kon na beba amale eno beje ya Ewiase Mu Nsem edrono ki bi bela me ise menu mo me sakra so eye pa eye se me kan se eye mama eye mama no eye mo bia bla ma bela no den pa se me timi eda no hu se drono ye e wo bia wo yari ade bia die Bia. Young Baba. Diffo Joseph Mensa. Oh, diffo Joseph Mensa Edrono. Ubia Beji Bia. Yadiano, Benya Yarisa. On the way. kure sɛnea wo ne me kasa wo homa so no a pepepe ya krado yeti ma menkae ahwɛfo ane atiefo Ewiase Mu Nsem obɛhwɛ ye live ɛwɔ Spiritus TV obɛsa hwɛ wo Kings TV Nhyira 104.5 FM or Facebook Nhyira TV ɛwɔ YouTube Nhyira 104.5 FM or radio so mene mapamfo ena e krado di dwumedi April me din di Kofi Jima Nkwana akwasi buafo ewa ha sada ena Kwame Gong Ishmael osu aka Ejausu the Gong onso ofia ene ejwada hunhum sebo anu oten yato yensa frɛ Prophet Joseph akwapa mensa somra na omehwe ne emaye sabre yenua ba to buase na Ewiase Mu fua yeritew from Basho Medasi. Pachoni se Medam Meso Dina Mini Obida. It is had any to a much. I say, let me sorry, so I'm who now say. Tebu also a mess for Dina. She said, O Diana, Obersonua, Unu be Danam Penny and Pabes or not Sebe. Was in now 40 say, Ubi or no, Bemada. Come on.
nti eno so chese etoatoa so a fede de sanato so meso da na minnam nsom chese me bresa bi wona abrosisi nsuo nani me pra se meso abro no mintimi nti bi wa men sorry maniti a men so na me honam nyina bia tesa ne madam kase na de ko Sweden me fa won ko me so fugo no ombo mpayam chese obeso dae na peso so abro mu a wuntimi nso wo nsom no a obesole ahomache no na ahu nyina bia abia pa wo nipadua no bia se chese ase bibia asinsan ho nti saade ne so me pa che o bed na oda so no mattress anase payas wunim payas ne ye de sere ye ne bi vashan nye bi mattress so na da so na ho abia vashan ya si hu nti anu so to so chese nsuo mu de nde chese sa me so na minnam nsuo chese me bresa chese bi kwa se be me pie no mintimi ti me bresa na chese ni mitimi pie da de chia chese me ye bete mintimi nya hwe tane to so na bi wo so a me hu ayi motia na odi machi se me ne dia opese wone me da ena me se me nya ne dia na me nyankopon dia ena wo se aye de me amane ntino me hye ne nsa bo hu motia no ne me passion odi machi nti no so yes no so chese me ye fasting dry fasting 3 days nti me break ye na me so sa ayi motia ne dae eno so chese wo ye ya so woni me da wo ya wa ntimi ene mi anda na wo sen na motia ko bedru so no no akoda ana motia o wade bia pastor de ofa tetia no tetia and wo for about you say won wo hu bi o daim che say the motia tetia aka no so ma me hu bi da what you say pastor wo tetia Ewiase sana mi hu no mo yetu eno o ka say wa ntimi ni mi anda obefa kwan foforo so asan nyame nam se ne wo boakra nti eno no chese the essence of addition for no maye basa mintimi chese mintimi mpia bonti mpo me hyede mo san ebi wo so amesa so de ne chese ase obisi me mbeje ade me nkonkoje na sabio da toilet pa ma chechire palette mienu ba kukura mi benkum ba kukura mi lifa se menji na me nko chese de bi wo me fa kwan so se bia meto ade na twene ne manya kwan yakọ chese ba bia medu bia omo de fako enso so wonu so medu so a mehu se amanfo gina kwa munimi obi wonu watene ne nsanse sikaje menso so menza na mdi kura toilet mede matimi age sika na mana yeyi nika se medisi wona magiska na omosi da be mfansi ho na ni pakor de ne sika ko nti saa chese metimi abresa chese mani betin saa amedito chese enso to aso saa chese medwunu ho na mentiasa fe na metete na me haha mintimi ti de bia madam so ya wose ye ne kompai boy ne kompai wonso ni wochini pa enem se bia okọ na enko firi nyame na nso so wasan akọfa ade so bia san ba abeswa na me de ne man ni akiri den chese emre bi kware me so da na ase me kọ baabi me kọ hia aponchi bi aponchi ne nyina ofu twifo mpa na mse aponchi de mu ya nse enipa mienu apia ba omo ba ya mse aponchi ne nyina wo bre panti no menji aponchi ne ayi nyinse na menwo ma no na mse ne wedo mkoti bi wo hefa nto mo ka sa na mse ne sa de metimintimye de menji nwo ma no ena mpaniampa meji aponchi chese mo hu kwan fa so a ne ma ne begu mi ena michime na nese fujina miso na mewoye ba cho dai no o ya wo mponchi ana wu nipa wo mponchi miensa nti me wo mponchi ni bi ena msi chese da fe de mani ti dai ni chese mayase mintimi nya hwe mase nyina tutumi ebra wiye no ebra mi wiye mani ti ye na me da keteso chese me da wasa maye basa nti mampia bontia bobe 12 ena me pie se me ko private da chese beje de se me pie me bia me gate na the same aponche ne se bia asesa na se bia bibi manim ho na de chese da makuma edibe ikrese na makuma chese ento me na so makuma wo so me se kim na me se ne rade ade bebrebe chese ene na musa na me se na aponche adaye maso daye hu nye se bia ma hu ni the same aponche na chese masa ba be hia na chese edifiri wonde chese da ma yase mintimi fa me na krampansi ho ne bu so me bisa me ko baba se na me ne madamfo ene nyina so akoye daye nko a papa na meso ne de mbam ne mbone ne nko a ne bam nso me ne madamfo ko ba bi na se ko du ba bi na se bombo ti o se bibisa ebutu anwem ena asema ba ko ne be kan se ayi se abowe we gbo wa
oyi no no ida say ubenya twere anase obi a obebodam anase obewu emu baako na msikai na me de na maye omo a omu behura bom chese da se manu besi de mu ya ne se abo no baako ahura tare machi ohuri tare machi chese atwansa na wosi gumi na chese me woso prekope ene maniti keten so maniti emu se kotere ne sai da ofiri hi oso ofiri hi onna me yafunu so saa besi machi wane kotere ne wiyo onna me so saa besi na msi na msi yesu moja nka won chese da se kotere ne tufiri mi mpa no so waye chese mahu ba bia kotere ne fa wani so nyese bia dae na chese da de achiye miti chese ase ye de ton ayi pa na emo miti no afena mitiri mo hyehye mi chese me yehwe ye nyi se bia mabɔ mitini makwa akoduru ba bia ana me mboy mpa this chese sorry se ade se bia me kope obi pure water si wa emfa me musa kwa se ho idea age se me koyin so de me pedie nwunu pa na matete de gu mitiri no ansa na chese ntutuo ni firi ansa na me ho atɔ me kakra chese eno so to so chese da no kwa de be ye me dambo mitimi sorry se bia me hye mpabo na me nante se me kokru obi be hye mbusam se na mpabo we wo kɔ ansa na bia ma chese mani abam ho se bia me hye mpabo ende nye dae me so sa yi no kotre ne dae ni wie no akire no chese ye me dambo kra da chese masi kwa so na me kwa asore na de na san apem na masa ba na ma ba betene fie bitiri mu hyehye me minti me nya hwe chese da se de beja me se miti esore chese kam mom sa se ade ne na metiri ene chinchin sa se yi ma adwen se ye me de kra minti chese ma ye bia mpa ye be na me mo chese ma ye bia enye na me se na bebrebe de se de menye de mpo chese eto musa chese da madam so ya de se masem na no ka se de wotena ho a obewu na me se me de miwu nso so me ma me kuma so ono so ya wose an me mesiso chese mpanyifo ofi omon ware ye na me makwala me ba be ware nti se me ware na me ware am yahwe eso ka se nyese da bia menene mienu anase bia bibi yeti ho edi nkomo se ya na ka asasem sa da ya woso mako pesika ni se me ware me mesi me pesika ni me pe dabi ebeyi ene me nkope de wo ba be bo awusu me mesi me pe dabi ebeyi di ya na ebehwe se me ware ya na chese wonne no ni wiase chese o ka sa de nam se wonye nyame ene wa ka sa de na kire me nse ni wanso da sa tam na be ma ba be se mfa so be kokoko o ba be ye me ho ade ene so se da bia watom mo ne se bia nkramufo o ba be ye o ba ho ade a emo o be ton chese se we bom no be kwa wu anipa kro ni nwan nyina be fra wu to aso sa chese pacho nya botre chese nso ya do so o ka se nya botre se be ma no koto ayemwa no ro koto obi buomu a kashanda na mo adi nyina wu omu nyina wu to aso diano so to aso jese ye try bia be 3 times anye na chese ne de tete ho na ma chese ma mi so ye ya chese no ya do so chese na we dey facha enzinu oye no wase anse memi anya ono na nkwanko ware do no pe na nya de se memi me ware amana yi ntie didi mu na chese nipa nso amene netin eno so san akoya to anso chese wasesa ma se mo ne ade oni obi kura kwa wo kura na mini ko buza no wase anse memi ntie ase ma no ware sa oba ne dia ene memi nsisa meni ma na menko nto ye sa yakayaka de sa na mse wono so nim se bia me papa firi me ni ba bia ko na mse de wo ye ne wonhwe yo na hwa dakoro de besi nye papa nte ye nte dako na msore na msisa me ne ma na mse nya de se meti me ne na tena bi na me ba chenchene amabusuafo no so se me ne nkotena na madwuma na mission wie na se bia mintimi a na magya ba betena se na mse no so mintimi na mse sai nti da obi obegye se bia me ne betena na se bia bibi no na nipa no chese ye ne ti kama ebedu ba bi no wose wontimi ne mentena bi obi ko yi me ne magu abontin se menko potena ba bi mi no saa chese me bere bi saa te chire mpona obi dumfo obi dum se o mompe dan ma me na me nkotena tim kotena mu ne se de medin na ni ma se da ye na chese basa saa medin na mu na da ono so be man so san ka cheme se me ma dan dua na manya ba
ma high that way 2-bedroom flat baby one a very nice environment clean very neat na flat that the high no abrepo Kumasi Girls School no echiwa se wani je ho a obefre 0200 500 918 0200 500 918 we agent sembia no ya pen wa ha fa agent sembia na we enye agent sem Mami kona me koma abusuafo bi omudi omawoda and Mr Asume or Stoke City UK on the Mame Mavis. Yes, Mr Asume and Edina Oda and an Mavis Tare Chipa Stoke City UK. Esther Sunyane no Coscu I was at Monica's Senior High Ewiase Mu Nsem. Esther yama happy birthday. Saden ra Nhyira Patricia Jima also edin birthday. Nhyira me happy belated birthday. Nana Kwabrefa chira my comfort baby obia nana ono ye manfante enchaka se enkoma mo faji bedi ni agro no pa mi hia manfante na me hunu mpo no kwasem ni nana wahwe ni yepa ya kwani komo mni aba mo akwa ba ya ja papa uri emo obia ni dite ya fro go fiji man kwa na ya ko edi asem na adinam asema am dinam ne se me da yeso munye na de nam so da yeso nim enye ne se me so da ye na ma fa se ma menua ede ne ba bejame tata first na menyem oda akora ne bejame ana fa se ma menyem ye no akora ne wu ka me de ma dwen an ko se wono de me fisu obi ase obi ebeifo na akora ne wu ka me na me am kwachi me na me wo ye ti afi de me stan enyim biem enti na akora menyem ye me wo hono man ai danu na odine bejame me mene da so kwafu after me fa bia na kwala na tata me fa bia kwala na tata na msan say adena na okay na say kan so say nya botre na de frase ma me susu kasa tentem ma microphone te wase on kasa mo mutie na omo abeboa eti de di ka so dae na onyem enya dae odili bejame na okwafu oli bejame na okwafu enti danu na menyem na akwala na wo ka bia me kan so na me am kwachi me na me wo akwala ti afi de akwala wu ye na wo ma hwa akonfa akwala ne sa meja me biem ti afi anche bia no sa de akwala no ebeja me na da na emem da me ma nkwa ba bia enti ba bia me fa bia na sa akwala ne tata bia akwala ne ebi me kina me sa adna so masi wudi machi sa ene wa ankasa de nwumle no ko ofi so ko so ma me aba enu okoe etu okoe na me kodai anajo me dai na me so dae akola na boleked abase obekum se de okum me ban and am ade wo be akoda be mfi se fan se okno 14 years nisa 14 years lem so wanya and am na ade wo be fo na le ho avem ta bible na me de bible no e bro no da ye ni musa na me le koma le ma me e wo da ye ni se won som no onye ne ba na akola ni be ja me no se ni se na akola na be it no me ni pa miensa ena net one it will ma akolo ka kire me say I wo de meka enti menyi ska 2 cedi na me sta ma me wona me kana de enti na menyi ska 2 cedi menye na na meka me kunsu ya je prot yes dan kra ba kwesi so ti asema ma be ka kire me say dan na be ma na sia ma me no me ka asa me dia na no ba ko na wo ba ne de na me so me die ma ma ne ntokwa enti wo de so na jo be file kwa ma wo ba no ensi hobi ena me ka asa akire enti wa ma ne ba no ensi wa Monday me call from Bel Michia Kran kwa so e woni kan so e na me se awo ba be pede wa man ka se fun ekro mensi anu bi no se ama ho na me ba be di agulo na me ba be di agulo afidi e free hono mo no ase me da me free hono mo no me este me wo ha ase na owo gina me so free hono mo asa atam na besi mama kwa akwanya owu what to say ase mewu enti me frem so fo ba ka kire no sister bi benyem saa na ye no ono kura wanyem awo
enti e bia na wo ba benyim temile ko doctor ndu ko doctor na me ka doctor say me ti me ho kura na me hu se me ti me ho na me yale na doctor say wo nyale nti wo de so yale ya te e be ju ato ya je me 2 or 3 days se ba se ohun ira sa na opeso ohun se wo ye nipa na wo ye nipa hwa wo ti hu kuto se wo titu atitu abehu na doctor ka say obejima to 3 days nti omo je me to omo ma me nsuo omo bo me nsuo 93 days no say de hu so nyale nti no de ye be yu ko fie to lo kwa de be si bia no aba ta frefron ma likoni ginam so to wo say ginam so sa me so da ya me so da me hum na nanom wo mo awuo me so da me na masie me na masie so me na bola so enya bola so nso a na se me na nsuo mu sa besinne alikoni taya na tata me na me de kodan me so fo ba ko me de me nkompai bo ba basa me kon ba ko pe tin me kodan ye da ba ko na me ka kire eno mbo mpa ye ma me astana wa wo ma na alikoni na ba eba that's not toilet akame by force munya botre everto boafo senka boba ko bi o fa twam mai na fe ba bia yenu ba ye dre oso dai bi o wie o ho na toilet akano edi sebe dai ni bi ede sebe ejana ena eba yenu ba ejana ena ede boafo ba mind we de ho nyina ne se nana jamfi ababi otoso emiensa kejase santase ehene eno no na nanase emfanto manfo nyina nim eni nkuratwetwa no ho nyina ahia se ekane ohene ano oteso ai friend nana moja ise yetu no efra adigye so ti nana moja nya ohene biu yetu no ti se ye de ohene foforo ai ono nana jamfi ababi otoso miensa ana wabasisi na nanasi emfanto amanfo ene nkuratwa ho nyina ahia se efiri na ekọ so wo eyensa asesem nkrata asem bibibia efa eye keja santase ensa asesem wana se sikasem bia ho a na se esekwa ahemfi a emfamfa na namboja so ono yetu no enti mo nhye no so enti se wo sikasem bi ana se se otua no ahemfie ana se nkratasem asasesem ho ha obia no fa ni nyina kokodan na nafoforo na na jamfi ababi otoso miensa a wono no ye kejase santase hene enti na se de kurakura mu no se opeso de no twetwe nkoma ana se bi ha wa nipa betima ko mo nche wono na na jamfi ababi otoso miensa ana se na na amafrima oba ahema ana se abusua panyin kojo boaten na emom no emfa nko na namoja ho na namoja de esisi no yetu no efri adidie eso obi biara obekọ na namoja ho enna koye sikasem ana asasem ana se eba no wo nkrata ai fo asase ho no wan kasa na wobo amana na watomu nti amania na jamfi ababio otosumiensa kejase santase hene ede aba eno no ragufi eno no maybe yo that's eja Grab go, brana my DJ don't reach in Jumani. DJ, you are Jumansa, They go. Why did baby Yanko? COVID-19. Kafu. Don't reach it, that's what it. Palogo bites. Nanko data to Palogo, alogo, legi maho. When of Nitas Dinos, you de Koyepa. Mentras Mogrifa, no, I'm Fanyansa, Namam Shabby. The meaning Mojwati, Ubajmapa. Would you carry Brugu to Bajaso, but because Brugu to Manfordum, the one of a Palogo Zoinity, Ebacho, a Koyepa. Anatomy in 18 years, about a pampani Koye. Test no see a kama. Uchabia no hangover. Zabia economy. The edge of lose and nam down. And sorry, the antisa. Go here, papa. Uchabia. I did you be a bayajuma. And say, Koye. Yanga say noob dani a man and diafra bibinia in kama. And more appetite. I imagine so pa. Any board that form. Baby out me shower tasso. Who came, who drew him baby. Palogo beach is now called Palogo. Drinking spots, hotel, restaurant, baby to appetite. Do Uncle Bolo, John Brown, Winning Ways, Equian Kruma.
ekwa bodi se palanga bites obenya bi no akoto bi ngesika bum keo na make to peti bia anwe buza homa ye 020 81 83 018 020 81 83 018 0244 620 294 0244 620 294 palanga bites go for herbs kettle edur Nhyira Herbal Center. One night is your dream. Also, no pa. So Kojma. When you are new, get your percent tomorrow. Now, I could diagnose Moja. Doctor Sisi Pine, Sam Maria Padia. A patch of Nhyira Herbal mixture. Nomia, ne Tuaira. Tifina Kumna Busomuna, a Nhyira Herbal mixture. And on the Maria, if you pay. Those are police Okoke and Herbal Mroma Bijan House, Atonsu Monaco, Koinak Herbal, and also Ashtown, Danny Herbal Room, Federman Scale, Habme Asafo, PFA, Tafuni Road. What numbers near 0558 565890, 0558 565890, 0270 41 7669, 0270 41 7669. Odinfoba, Comfort Yebi, Ajia Sala, Osibna Aguna, Sama Diagro, lockdown or your left body and the Diagro, or Queen's Park, Sasika Kaka. Or the CCN Hotel, swimming pool like a semino, restaurant room, pretty good. Nanum Kaka, no bread, the Unsu Nipa. What you know, say, as you come as you piao, was it Panya, into your son, really bem the Virada, as you come as you Gramoni, as you come as you was I or in it, Jobano Dende, as you don't know, was it to Micanabra? Niman Kuyi, Nimas in Trassi. Ubiento Micanomra, one daguno so or bono, no CCN, and no match Siado. Banotate Bemana, how would you own your home? By 48 Bushunum, the Bayano, Mua, so, Papa Bishop Jared Nachame. Was it Bayano, Yakuku Kabiri, and Paribi, Gentry, Yanima, Fabia, Sobojo, committee here. A dosu ye, then go at it. I just brought nice you come to Jam 10 more Agunas Amai. Ajana Mani 0243 134 535 0243 134 535 0243 134 535. The WhatsApp line name patch and type out a view or the voice message. No send you be now on Sano. It was 0557 667510 0557 667510. Dr. Mensa, you know, Tenica, so be Amrahan Kunya, Cosnashe, and Yankuyan Kunya, where you be doing Kunya Panya, some Dr. Mensa, Etun Gafro, or Sepetitis, Coco, man can never want to be in our show, menstrual pain, Obiento Micanonco, 1 to Yadi and Casamico Amina, Yadumina Bonebois, no Yefru, so I got a Cobranid and Quanchepa, my dear fans, I remember who say, Messodia Coco Neba, and your remedian dear missing permanent, hey, Yadan Aman fancy, Dr. Mensa Zebra, no chose a drew, baby. Wakofa powder be just so. Kokasi powder. Na sa powder we. Your friend is Samenk Redman. Retention memory powder. Eko yepa. Epa cho what you say I am re. Ade ko na hwe. Se na we do dia me pa cho. Samenk Redman. Akwa no so abowa. Man Samenk. Enwo bi o yasi be hu mi. Enwo be ya ponko gumo ku shegu ma do mo twin mo jeta ma fu nguma. Enwo bi na wo hu. Ebro anom Samenk Redman. Obe boguma papa. And Samenk Redman. Baby, Kochi, Guinness the Poshari Mo, or Bossy Cosson Amiki. Pusa Humaye, 0245 958 768, 0245 958 768, 0245 958 768. Kumasi Abattoir, what the Abuanoko Wabaya, Emposa Yaponko, Nenvi, Ugan, Akuko, Aponchi. Uduwa ye daguno so abone hu se wonyare anse na sika atum atware se ehye asisi kama na nebusuo makodi tifina ko bekuma bo a ekumase Abattoir fane kwankwancen babia na yangu puna bone wusere taya hye abone ko punu wusie pa bi na ponche no omuna woni gofia na be say yes ehye obabia oni openi bi antokwa na ayire pa no obane ka che openi o se papa me catch me sleepy. O se sa ponche ade tu agaja.
papa yi anka no na me na okwa adwuma nam ka ase no ko say emponji sisi jaso wo muti sisi jaso ma nwe omse papa di o say what me na me ka sanse mu na kire me no ene me kum nipa so all the time I share abo akon aponji na upu ni husia ene ntoko be fie mo dia fa ko kumase abato a ne ensiesie ne kama na ne abusua enkodi kese ye packaging and hygienic condition that are match international standard. One numbers near 0577 361461 0577 361461 0577 361460 0577 361460. Amo Kasi industrial area total filling station we are mo pe ena obemu Kumasi abattoir mini dia jawuzu mampoko ntonchi abo here kumana na wakasi betuba gong jatani nie wuti Ewiase Mu Nsem. Ewiase pi Ewiase Mu Nsem. Ewiase pi sabre ni Ewiase. Ewiase mre. Mr. Stephen Dwamna of NYU Medical Center New York. One me ofa Osudako. Friend of Kwame ofribo nyire ha. Also New York Bronx and what ye dwumade mutie de papa nyame enkabo. Minuaba. Etusi ayede. Enti esa no eba sana na se amma me ho so sana de koni ginam so sa se mewu nti eba sana se me nsoli na adwuna me nti atem te sa matam bible nam de mes makoma etimbom kinkintim ta makoma so na me de rade me sa afre se de akoso ache me da ye munye esu da ye basta se ma na mo se ya na me se sabe ma se saba na me na bola so se nya bola so nso a na ye ensuom ene kura de ameso de ameso da ye na mekuta asem kuta flowers cabbage ne kuta me na mekogina watade bi ho te asa medi ini si watade ne ma na me hu se ensuo na ahase ebe me ho afre ensuo ne ewro so san me hu ba bia me fenti na me gina konkon ne so me se aso obi age ban ti me bu ban se me fa ban ne so na me fa ban ne so me ba na me san be pie kokoo bi ase me pie kokoo na ase no na me tutumle me ne me baba mu aba ko ne tutumle ha na mai bi mienu baaye se me no mama me nko me tutum be tutumle ni bi no tutu bia na afede me san ko pie bi na makopie mabusuam akopie abusuam na omo ya wede omo yo bi wede abusuam na omo tim pakro omo se di paro ne kasa offer masa nye easy to aso omo be hia omo abusuam mu nyina no omo nyina hye ade tuntum no pakro na omo ye ne we ade ne de wo hye atade fita enti ohun mi na mso mti wo mi hye tuntum ohun mi na se aso masimi hu wa chew e na obeba me obeba mo dayenim e ho na afide menete se nso de kwa se me ye biribia so amaye honam peble na me kra de ekiniska me ye biribia ni ho a eye e de ma me ton biribia na adane me ka se me for me pese me maame amwa me ni papa so ni papa na so pese me for so epo me mana da achi me man so ebe benya ba bi hwe me no me for so sai kura no na agiegu afle amene me nto ba bi ye nya yam se me de ba mo hwe mame se firi mabusua mu se firi brono ametisu se firi me ku abusua mu na se me hya bre so na me de ba ya mo hwe mame na mo am na se me ble ese mkobo besi akwa se meto ade besi anu kula san ade na ibasa ama besi anu kula san tiani diska bona mo hwe mame na me ne me ho na mentimi enye ska ni se de ne hawa e ma wo ne ho abrabo ni aya bitin se me ye se abrabo mu ye de ti sei meto ade ne san kula na ada ne meka wa bon unim sisem o minimu pa mas ni ko so na me ya do mas nti dana da ye no so nye da ye nye waso da ye no obi adada ache me kwatena obi nchen no bakro ne wodan ya wodam na me so me da kesum na kesum no ye na dwuma nti na me da kesum me to da na anya da ye mpomet me ne tie ye no me hu se condom fi e da hono juice gum na me ho afo na de gum juice e me man so ni bi na gum your friend say am kan juice e dey me no ayeko fi poto na bo na me nko na me da hono no obi e na me ho
me free chaos nim e be da abonten say chaos nim Washington be da na o agye o den chance agye ho na me te ye no nya say me da yo me te ye na e da me nchen me ho afo na dusu no so good condom free poto enye di pa na bury wo me ho obi ya sata kwa me fa be makulada ena ho fo ye papa edura ebe sama na bury wo papa minim prof yenu abe hwe mai na fe aja usuliti ye abetwa ya ho ina dimo ye nya betwa pa akokoro ne nka se ubo beti kru eseye menam eseye na menam bola so ene bola so odien dai ne na maseye ne bola so na owo so tina me so owo so jazo owo si kowu kwa pano kwa fo epese hu se maame we da ye bone a wosonsom no eye hunhu mu ade emra me se nifa nya hunhu mu ade enko ten okay hunhu mu ade we se me hu sa ade na ha no na e bayi ana ye ne sa emra me se nifa nya bayi enko okay bayi na ye ne sa oh there go Ewiase kra ya be den Ewiase ya be den madam be den madam wanim ni suru nya kono kra suru jaja kofi na ya me nya sa me nya de wa hwe ni mu ni suru ya aiza patuzu na tanya go boni mi so bezu ndo man ni ju na wo bra yesu obi wa ni so fata no obi wa so atim se ni so fata sima mi ba sa me dwene kwa o ma say pata fo 5 eta fo mo me 5 enti ne man koyi unim se unkwala blem uye bibi na ampeso beka o ma ba blem de na kai de me kwala blem me ye sa edu ebe me kai ni se ma me de me am se satam na ya le bantu de me ko ekuro mu so na om ko dwale me enna me kai me na so fo ba ko bi bae no bu kai ka chere ma me se sa de no sa no ko ye no ai so ko ye yin so ma me onu oni bi ono so bla no blessa se me trans am via bebe se ma me na ono so bla ne sa o ya o bebe so ma me adenti ma so le wa ma me si bla no se me trans sa na se me ye kuma o ma me de bre no bre onu oni bi o ya ne pre ko na se bodidi me force wa enye ja bra ya bre do na fi ya ofu me nya na watch me nya mo na me be wo no me sonda ye no bia me skase me fenko to yintuma 200,000 to cedi no de mame to de mame nansa na wo kam na me ko doctor no me ko pipe ano se me kwa ko bunso e de ahoro ade me ko nya 200,000 pipe na no no me de busa obi asika na nya ne de ante me share bible me share Psalm 35 na me share no ti so fo obi buy so fo ba no so bompa yama omo da ayal stabian na so fo no e frame ka chem se mame onyam na pesa me ka ensem a kire wona so fo asema ka na me huna sei ni na me sonda yen sei na mba ya me hu yenti ska no kure ni ntimi ni enti gina me de ma so fo na me amoye mo proshi fan sem aforo monya busu enfiem ye ni amoye mo proshi me ko me be fie ne na wo pepe ka me yu me ti na me da hospital mo adi moja es me so eja kofi bra ya bre no edo na fi awfo edo na fi awfo bi obekọ awade bia na wonti ma ebusuan betata no no dia homti akoje akoda bia ni kan so akoje na bi ko akoje akoda no mpo a bi aboade bi mama bi onkoye na saa sunsun dia homti no hanti akoda no obe hamsa utiemu a onso pushi na akopratum said niku nsumi ko ye weni o ma me otiase otiase we buza no ya hwe ho no so hwe se bia problem bi so ye hwe
Prof Medase. Obadago no so ne hu bi ha no free. Amane hu na free yawofo. O ma me no ntimi money din. Ya pese hu se nsuo na ma me de ne ko hu ko dwale no no. Eho ena ma me ni problem flee. Amra me se ni fanye ho a enko benkum 10. Yo. Prof say free. Ade ni problem na nkasa won se edi abusua na chi free ma me na abusua ni mu ade ni ye baye na edi wo mo so. Tete me dana jua me no. E wo ma na ba e basa na me ho ye kasa tenten toponko. Enda bi entoponko. Enti prof idea e be ja no dago no so. Anso ne aka be yasem kukuru ka bi jam dwodwen ampari bi komedi hia ginantwi sobodo fa bia ya ne ma ne sa ne man no ye be yidi. Ti prof be na de ha no o no aso ano. Enti nzu ate. Yo prof no sa ombre nso ya. So so far o madwen chebra. Yo bra kofi me da se. Prophet Joseph miano. Dodo na bɔ me mrane akwapa no kwafo nyame ya adom akina ye be hia watimatim tabuo mbola junction. Na de wo mu nie Prophet Joseph Mu Nsem free de wana me ba Kumasi krom ha me menya asole da. Me de Bible no hwehwe wo hawa da so yale na me de wato aduro so. Ti Prophet Joseph Mu Nsem me ho chen clinic. Oba na ye de nkrofo ato aduro so no omo babek dase omo so babek di adanse omo begindru omo de yalefo aba. Eno na Prophet Joseph Mu Nsem ye di hu dwuma kese. Ansana ya kwa ablabom ahwehwe abrabom tie na hawa wa abrabom koso. Eno na bla kofi me ka asem bi se ye wo hiamu a enye o fort na mum wo hiamu a eye o fort. Eno ne asem ade bia me ka no. Because wo ye wo no wo anyini sisi a wo ope se utumi ye de wo pe bia enti se enwoma nkoyi a ese osale na wo ye mu hwehwemu eno na ibetu ya kina ye tena se be ye sa de ne mu hwehwemu nyina na bla kofi ma men kan kira manfo se ekina wo bia beba bia make sure se wo ba o hye nose mask seni amra ne tie ne ye ne sa pepepe because wo ba ye ho a social distance na eye adwuma wo ba ye ho a social distance na eye adwuma. Yeshe ayalefo ubi ayale eda so say ye stroke, diabetes, pressure, hepatitis B, HIV ehon keka ho me de black coffee de bia me kan o me se me Prophet Joseph Mu Nsem yale a me suro me hu se ebeba me ho a na me dwane eye yale eye kwata afu ene eye friend say obi a wanya accident ebubu ne kase ebubu sa nyale ne na ba me ho a me suro because me ni hu kwan. But apart from that, there yale bia ne ho me Prophet Joseph Mu Nsem te hey misuro because yale bi kura besin sen wiem kura so immune system ne is stronger unya bi ana wenya bi kura na immune system ne is stronger enkun na che se yehwe mu kura na che se malaria kura ho ye hu chen no ba se ne spread na enye enti obia na black of oba me ho so hand sanitizer nsuo ho ade ba ohoro nsa kama ehihye ne de pepepe enti Prophet Joseph Mu Nsem yale de o de bedam nyambo akina uni problem ana abrabom nsam so de obi o ha wa ye adwuma so many years na de bia me kan obi nya 40 years ni 40 Ghana 50 years ni 50 Ghana hwe akokora wanya 60 years onam na obobosia na obede atua asefem sem obi ni madwuma yesa oye adwuma bia obi aye bi da de ote anote nyame ya adom akina hia me ewetimetim tabuo mbola junction eye joada ne brada ene se me hwe nkrofo nyame ya adom akina so me hwe nkrofo me telephone number ni 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 4122 0504 60 4122 black of na dance e bi kura si wo manim enne obi ba me nchen ansana lockdown e beba na ne ba ya stroke obeba kura giso mu pagya akwala no de na ba oba mo de me wani video ni bibia oba mo pagya no mo de ne betena akunya because ono nko ontumi nante na wasa atomu maka ho ontumi nkasa black coffee me de ne man nduro de command 1 week akwala na oba no anante ye otumi kasa
Enti Prophet Joseph Mensah me ho ne de enya dada se yale ha wo tie me yale ekum wo dada mu yale ato so asawrawo yale afase kan egina wo so a to America na fabra beda me nyambo akina me menka wa obeka abrabo mu nsem na meka na abrabo obi wo ha ade ba akokora ye me ya nanse ya awo asem oba anwo a na ede bia ye de sa your friends or ban and qua say me man so wubi wonu ku na atena wo asama yo mu problem dia nyame ya adom achina fa beda me meye hwehwemu ahwe bia wo ne efiri ntia ma wo ne mba problem wo wa wodi enim say ye fibroid ana fa be sisi ade fibroid kra de ye mfase kan po nka ye nya operation yi fibroid biem me wo adura wanka say ebe yi wo obeka nyame na meka the Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 4477 959 055 4477 959 and 0504 604122 0504 604122 and a black coffee protection oil Psalm 91 and favor oil no so obiam protect no ho obiam mo no ho ban obiam no ho ban nti wo ban shire fam ha oil no ebi wo ho ukọ your friends Paulina Asapon ho a oil no ebi wo ho oil no wo a ope bibia no wo frɛ your telephone number sia de to dwa ya ba bi ebi wo bia be kyerɛ no akọ bi obiam protect no ho na de ye di ani hunu eye kitua bi de hinta yen no edoso kyen de ye di yeni ehu nyambo Joseph Mensah nyambo akina eye timetim tabu Mbola Junction oba eno anso guta no suma so ahya ne kama na bra social distance ni ye adwuma oho fatu utirim ye nyansole oho ye nyasole me nya asole da eye one on one na Prophet Joseph Mensah me ye no me ho kasa tenten topon kobla kofi yela sipi o chere shiaro atweti mase tabu Mbola Junction bia be konkai hello bakofi Audini baby akasa free ya wa odese adam fitiesie edi for of nasale you yenkwai atante be kwai asansi se ya assembly ma na bo wa na meka sei bakofi e bo about papa o program wo ye etimpe hwene timpe ni menu edi mira no so na fa ye mpe da ase ye da ase pa hello hello bakofi Udini baby akasa free the great my peers me kam kasa free asante be you yenkwai Papa ma bija fo nyina jo. Papa kaka me kan se enua be ekwan a ofaso. Honhom nda ne yale bibili ba mi sudie. Nim se nshira ba die na mbe na do ma prophet asoni mu ama no ho ato no. Tem pampa bo internet. Am ko nchecho bidi na good news. Ya mi nshira. Hello. Udini baby akaza free. Mi nana wode no ho jump of brofin kwa mo ha wis. You nana wode no ho yetio. Mo wode no brofin wate. Mi go vie. Ma me de bia me ko me se ye be sere wo mo so hu tro bi ade sere so boso ade sere mo munya tumi ade sere na man bi no ma ye wo de ye shan kan na nka de bia ye sere de ya dan fo kura o tu bi bia gise ye sere de ye ho so mo nya sare de ne ye ha do de empo mu so wo se ye me ma no ente ne ye so ma pa de sere o ko ye o jiduku no da ko bo da be de munya susu san so o munya de sere no o de no mu to mu makara o Idasipa, hello. Hello. Hey, how do you South Africa? Yami adwe omini ana ozo e. Yami adumboko. Me chane tifo ina. Tifo jozo. Na kura de master na bombe po. Mother ma men drop once and mefro china. Oh. Ayo, yedase. Hello. Hello? Udini baby akasa free. Ofa kofi. Mediano ulma mi kasa free san corridor wa. Pato etio. Yo, kofi yada mwasana jumapa moboma asante mana gana manyina. Kofi mi first time mi franya oni yo. Na yenu ya baya semwe ya. Na yenu mtensira fo yede damwa yetimi unse friends mbebwa ye. Nti momwa ye nua ba mi enu mpama ye ofi mu ne yame adwuma wate ye dance pa menua hello hello udini baby a ogasa free
But the friend told me that after that, you uncle Joy, it's you. Oh, Obagovi, with the lady in Zaka, my friends, some in Zanka. And I was me at my poema at Dansman. And you're about one, and I'm in one of my Damasi. Yeah, that's a pie chat dance mine in a hello. Of Fakofi. Udini baby, I can say free. A part of us, what did Kwame Amoko Dona friend original Nigeria. Original care do so much. I'm a gas of Vino Gusua, yeah. Aba, the Japan, the sister played a crack of Habibi. It you. If you close it, or you pull like a young class and Bora, to do Shan Honakuna money one way. Over Kakra make a real super crazy. It will be offer. A few and no, I started away of a coffee coming one. Can you make young? I think that you may pick money, member, should be a woman. I feel none when a program at sea. None is the brothers, a bushel content them. Over be a simple man, I'm a pro. Uncle Fairfy Pema, because of me, there's a good hay. A be my crab hopping. Yeah, here for Yana, I did. I mean, about non canafman cost for bread. Oh, the other woman, the meeting here. One of my was my paying. It does it. It does a pa. Hello. Hello. Udini baby, I can say free. So, your friend, I don't see how make a free. I don't see who I ask. You 8 minutes. My money has you my with your phone. Mammy has a mouth and elbow. In South Korea, you say, but my money or the bedam. Yes, my money on. Yeah, that's it. Nhyira papa. Hello. Nemo aju father. Mejo so. I'm pacha so here. City boy. Me da was Nhyira. Papa say a wuni nkwanta. Saturday oh father you say me tia da. Nhyira. Ewiase mu mema yeduebo. Emma so bi so eduebo. Ewum se ye ka ompanfo bubu bi se da do betra wi ataji bia wo tene de. Nemu enye oba seba bia baby basa bia ne oba ekusiem hwe de ato we efe ora yam bompae na adu biara na sempai bu bia de ko de bia no na ko bon faso fare yare me das ye das pa hello oba ko vi udini baby aka say free enti ni uni wo baba di e jabu chapai yo baba etio ebo vi baba jo money as much so. Ya best man, so I want me to have a coca. Okay, kind of trim. Ebia no wa put be into be can fata and a man basa. Nemo and Nina come for a bit trade. About coffee yard in Paroma and actually a man. Hello, friend for chat 20. Hello, Sophie. Udini baby I can say Joel. Joel, you are handbag coming. Yo, Joel, it's you. It's time. Mammy Chamo. Now, Linda, Prophetic. Oh, he came. I mean, oh, better problem with the buyer. I have to do it 7 years. Get the OGD and Empire to attack you. Yaman come on, Papa Goody. There was a pass. I read the Nichim Doctor Insia Aircrado. Adrenpa Heba Clinic. Adrenpa Heba Clinic. Adrenpa Heba Clinic. Fumesa Alhaji Saya Nijanshwa Enyo. Numbers at the Digimani, the Kai Fansa 0244 72 52 76 0244 72 52 76 and at 0554 43 84 40 0554 43 84 40 mo famo ha no da dwene ene mo apom de ho nsem nyina mo fanko na fanko da adwepafo doctor afadima na pop di say nyanko padom na nso nyanko padom ye ho ye corona enfa enkroi ena mo adormenti malaria de ho ahwansuro ye sa pepepe ena doc ena odi ye fa he baby amede mo fa na de obi anim sa adwempa herbal clinic obum yo sa pepepe adwempa de otimi ye na oka ho asem ni nyina akoye mema yare ya akwakoye prostate mu ohaw yi prostate yi eyo ha ade a ebo ni padua no
we obema dia prostate no ye ne a eboa pa adenti ne kana sa sa prostate ne a ema insuo bi a insuo no befra wonkwamwa a sperm no na atimi akwa nyinsan ohukafo a ne oba no enti no prostate ye dia edi djuma sono ewo nipaduanum ema pa nanso sede esitie no obema bia wadi fi mfie aduanan ekosoro no ne a prostate no ehyaase efiase eyekese na kese no na odroben a odwunso famu no sanse prostate ni kese ni ntino na emia no enti junsan ka otumi junso ni 10 easily no afede sanse prostate na kese na emia sa droben no na amajunso ho aba ye diama wo ti junsan ka odwunso no once no afede ntimi ma once e ba sope wakwa akoda no bense na odwunso be ye enum insia ene de ebro sa na so Nyankopon ahye ne senka be ma de anase nipa bia de wadwonso afre anopa ekosi anwumra obeda ma de achi biom no 24 hours no kwadwonso na yensia na so de odwonso bro edu anajo ba akwa akodam eya asem ena aba enu nti na yese ehu